U delu Izbori i odloženo vreme možemo koristiti elemente koji će odrediti koji korisnik će dobiti koju poruku i pod kojim okolnostima. Element odloženo vreme nam daje mogućnost da definišemo vremenski razmak između dve akcije u 360 kampanji. Na primjer, ako želimo da pošaljemo e-mail jedan dan posle prijave, iskoristit ćemo element odloženog vremena. Pogledajte kako. Počet ćemo sa formularom. Zatim ćemo dodati e-mail element. A između njih ćemo dodati element odloženog vremena. Zatim ćemo ih sve spojiti. Sada ćemo podesiti odloženo vreme na tačno jedan dan. I to je to. Korisnik će dobiti e-mail tačno jedan dan nakon što je popunio naš formular. Također možemo izabrati i fazu u kojoj se korisnik naći kada dobije e-mail, odnosno podesiti njegov napredak kroz korisničko putovanje. Element odloženo vreme do je druga opcija koja utiče na vreme izvršenja kampanje. Ovaj element možete podesiti tako da se e-mail pošalje u tačno zadato vreme i datum.